Bisanzwe kabisa igituma ntumirwa buri mwaka apana buri mwaka buri mezi kuko nari mu kwa kabiri hano ubu ni kwa kangahe kwa gatandatu amezi ane n'ayandi amezi ane nzogaruka uko nyene i Burundi mberuka yo mu kwa gatanu ejo bundi ngiye kugaruka yo mu kwindwi asante mu kwindwi ndasubirayo mu Birigi nariyo mu mwaka wese ndasubiyeyo kandi muri Canada nariyo mu mwaka wese n'undi mwaka wese ndasubiyeyo kandi hanyuma atari South Africa gusa handi je ndagenda neza kabisa atari South Africa kubera iki South Africa mbo murabizi ivyo ari byo twitariki 14 z'ukwa kabiri wari i Kigali muri Kigali University mu gitaramo cya Iva Muziki nabo ngo abana bawe banambikanye impeta bareba ariko abanyarwanda bari bahari n'abagukunda bavuga ko batakubonye bihagije noneho niba hari abacikanwe ukabapanga kuza aho ugiye gukorera urabizeza umwanya ungana iki kugira ngo bakuryoherwe amasaha abiri kuri stage kuri stage non stop live music hanyuma wewe ndakubaza mu Rwanda arabonye ngora playback mu Burundi umaze gukora ngora playback muri Kenya maze gukora playback no mu ijuru sinzokora playback hanyuma ubushize mu kwa kabiri bw'heruka watubwiye ko ina masamba mugiye kwana album igeze he sasa ikibazo ubundi mu Rwanda bagiye kumbwira ngo ari mu Bufaransa avuga mu Bufaransa je canjayo ubushize mu bazi ko ari bugusange muri Kenya turabaye indaya zibarabara baya umwese aguma yiruka aja kurondera mu buzima ubundi afise ama contact yiwe carnet d'adresse umumwe wese iruzuye urumva biragoye kugira ngo dushobore guhuzwa hamwe wibaza ko na Marina nawe tutabipanze twarabipanze na Marina ntibirakunda uyambare ngo yamutumiye mu giteramo n'umugabo wiwe mbo tusabe Imana baze bumvikanye ntibashwanire ngaho kubera urukundo unuva ngo gomaze kuba rwinshi cyane ariko muri babatu bo murakunda guteranya ni gake cyane ibyamamare bihishura amabanga agendanye n'ubuzima bwawo mu minsi bikishize nabwo ko ari koresha ku mbuga nkoranyambaga muri BBC uravuga uti njaka kanya mfite imvyaro 8 kandi biologikema 8 hanyuma nongereza uwundi wo kwa doctor ça fait 9 hanyuma urumva ariko mu mfura ni Nyarwanda kurera biragoye ariko jewe ujya navugira mu itangazamakuru mfise abana 80 nuko utaje bivuga je ndavya ama SMS ndonga abambwira ati umwana ngo arabuza amata 80 ikibazo cya nyuma hari bamwe mu bahanzi ba hano mu Rwanda nka batanu watubwira wadusangiza tuzi ko wowe ntago ujya uripfana ibyo ufite urarivuga tubwira abahanzi batanu byibuze ubona bikitegereza ariko nahita nenza akanyuma je nitegereza ko uvuguta abana bande erega ingoko yari umuswi ukayibona yari sake ni wibuke ko yigeze ku umuswi je nari umukamarambaka mu mitakamarambaka umujaji wa gumaguma yego yaha umucamanza bari inzoya icyo gihe hanyuma amasaki atanu meza uri kubona amasaki rero ariko arahaza hariyo Brice hariyo The Ben hariyo n'abaraperi niwe muraperi mu Rwanda muraperi mu Rwanda je nari mu kamarambaka jije Riderman ndiyanciyeko Fireman ndiyanciyeko nande kandi undi w'umufubuzi gutya wa rap yitwa uyo Bulldog n'umuki n'umupfubuzi cyane kugira turakure kure wenda akazuba ndabona katanoroshye hari ibintu bimaze iminsi mu Rwanda nabyita nk'umwuka w'ihiganwa ryo kuwa mbere ryo kuwa nyuma by'umwihariko hagati y'abahanzi Dishboard ndetse na The Ben nk'umwe mu barejande dufite mu muziki w'akarere ndavuga umuziki wa East Africa muri rusange ni muri aba babiri bose babanyemano barakomeye nabyita bafututse ubona tumwise umwami mu Kinyarwanda nta kibazo karonda kuba mu vy'imiziki kiri mu wese aza mu gihe ciwe agakwega generation yiwe urubyiruko bijya muvuga urubyiruko agakwega urubyiruko rukunda agakurana rero uraza uza kubimenyera biroroshe hagati ya bangahe bakigukurikira
kuko ubu buzima turimo hari abantu bashika mu buzima runaka bagaca bavuga ngo barakijijwe babaye abapasiteri umubajije ukunda imiziki yarahinduye yibaza ko akigukunda wewe akiri mu vyaha uravyumva rero umuntu amenya amaze kugera ku myaka runaka agaca avuga ati reka mpindukire inyuma ndaba bakiri inyuma yanjye abo babiri Bruce Melody na The Ben ninde ubona twahereza iryo kamba nk'umurejande ukavuga uti nta gipfuye jewe reka ronda ico kibazo kiroroshe ndakikwishura ntajya aripfana reka ronda rivuge kabisa haleluya usomye bibiliya hariho Matayo mutagatifu yitwa mutagatifu hakaba na Yohana mutagatifu bisigura iki bose n'abatagatifu urakoze cyane kitu unachoka